yes ship no sasa Ghana your ship no ya dey sinking economy. Today you are quiet. Na say be twa wo light mu e wo university ho. Ultimate twa light. Wo bank ya guno. Ya gu bank, Capital Bank. Na do guno. Why you din to make kasa? Wo ya be ma kasa. Wa so no be twa light mu. You see, sometimes you see they are men of God. Ya wo no mu kura Bible na ne ye di ye soma bosom ne ye di podua na ma ye de ba na. What are you people talking about? Nyakupo be judge obia, obebu obia na tase ne university e. Osoma ya se me ye adwuma na osoma se me ye no. We are men of God. Mumu who sin here for. I can also see. I have that favor. Yes, you will be a wajina microphone. Jina sorry down say. Okay, nyamia so no go na kan ebem. Misu nyamia me mani wa duma me wa mama duma chade ya misu mi hu bibi ba mi hu mi friend see on my way me pese Ghana DE inside politics the best center the whole Ghana eja we want to me no Power the fam eja we surumafo bia no wa be gina batene e na wan ya ba betete petrol so and the petrol aye 50 Ghana cedis 1 gallon mama tete so me hwe dokuna ne etono 1 cedi dokuna ye 1 cedi enne osua ayi what they say banku mo bon 5 cedi eno kwa jese otomoko na me ba dollar no $1 na ko for $1 1 cedi $1 1 cedi and Mahama a melt $1 2 cedi and na wona order ho no moko eye peduase moko disika munya plane na mofa no chartered flight ni munya nyansa bi anim na munya to no mususu to no sa wa bro ni mu mususu enwosi sika no cut down your ministers. And now betia yes we are deputy MD national lotteries we are deputy MD paladoma cheni a managing position deputy MD Azembag the one of the bagana under John Mahama paladoma che John Mahama na mu adwuma ye Ghana Boy Company tamna 3 wedi sikabre o ma wonyina John Mahama asrobo ani adibi te sa abo apapon wano ofro ne ho abo apapon ni aponche dada no what Ghana gas or sorry Kotan radio so happy FM form on the platform 2 hours no did your mama time Tuesdays and Thursdays our Ghana ha ya hunya sani bi o NPP mo baka cha say da bi your mama ye mapanyini so fu amudi o Ghana ho nyina eno na abu abomo no bobo economic management team a kire and na kwa yi ana wotete ukwa yi ana she nose mask obolo and na kwa yi a wo ba ye hu wait and ye hu wo yire nam land ya no cancer fortune Ghana for Samira say Ghana there and this form and not the funny pretty picture to say the Ghana ya there na Ghana there bibia ayabako natural resources no abina chairman aso obi aso useless talk. Second lady now we see entua woka yet Ghana aso so for so left center no one central phobia I was some hold the government accountable na do ama almost akofo in appointment they can't talk they are quiet. Womo kotan radio so a na omo si obi koto so omo repent useless one who repent whole professor of law who ko twa wo feli wo na mama for from lawyer so onye lawyer bonde wo feli wonu aso na feli wo etu feli wo to repent to be twa ni koto e wo TV so nyame be bisa mo sankofo ni nyina edu kwasi ada no ma policy musu no ma kwa akotena wo se mo ye ho ahwa mo kwa asori na de som de don boma na ebe hu obi abe hu ne left and right me ka cha mo say ye ni time ya say ya be chi we si we diska o ba bia mo disika no kogu amano no bia munya kwan no matu no makodiska no munyina me say me take over as director of operations munyina mutimi tu kwa mo batena Ghana ha te say de metie ye ba block munyina mo batena ba bia sika no mo de kotu ye bia mo de beba na de abu oman andi se fo mutie na mutie ni ye ba bia kofo na wieska ne de akogu bia no o makoko feska na ye den aba am ye de abu oman wi
they will never and ever get peace. Womu nya asumdue da. Womu passport nyina beje gu ho. Tayi kene akwautela. Wonya bia e Ghana mu. Wo mo bra bia e Ghana mu. It's me voice about the youth for Japan. Minim se obi a friend in Japan. Wa bo brasin Kevin Taylor. Enti me no. Min trama Kevin Taylor ni di Japan atem. Na min tena ho. Sausu na kufuado. Wa bo brasin Kevin Taylor. Min trama Kevin Taylor eni di na kufuado atem. Na mi ami mo brai. Min hwe no. Ese me ba. Be ka chance wonyo obia. Enti wa wo hwe me. Se woni mi maame. Se pa me fa so me maso apa o pa me tie e kanya me fele pa o pa truck na me twe ogo kanya masem me matra puto wo mo matu ko mo mobra bia yi a mu di na do atami wo mu no masem mo because mo mobra me tie ma expose me mobra bia se odi na do atam odi ayi kale Japan atam etia mu bi ne mobra etia ba bedi o mo mobra ne papa atam tie mo mobra no e papa no Kevin Taylor can say mummy and cut topic na so share video na like me page no orofo e bia wonim say me ntisa but na wo social media na Ghana for do mo ori kire no ya mu bi no ya mu bi no ye obi ya no enye no ya tietche ni ahwa ye mpe nti ase ye kire sani pan na sani pan wu se da bi ade a me ye tie obi anu obi susu di bi ye me na ono so ada atwan wo hu se sa ade a me ye se ne nye sa ade a me ye se esa me twa to we se ne bi be ye me enti wo ye Ghana ni e bia wo timi me ye me ye wo timi me repress ankofoi sham life mame ye mu bi ye nya forma de se ya ne ye boye bra me ti wo me nwale minni baby da me ncha no akase bra me serew ade a wo ye de me fele da bi oba me ne tie kra no ono no me woyre ene bia me ne me yere tia enka de me ye kamiri betumfu mati okay fine Kevin Taylor wale ne yere ntunufo are you there Kevin Taylor ede wale ne yere ntunufo Ghana fom klasefo ma ya bia wale ya krumu tuyafo entina mi ame wale he osuja ni mi ye we dia free munya me na menya bi na omu chai amechai orofo ye come me topic no am say na me ye clarification na what me nsema bia unu anka say abrantie wo mu no ho na abrantie na wo pa na wo ye sei da bi o wo mu amoye sa no mu nche me etimu ma mi di kan se me ho na wo ntimase wo mu amoye sa no